Ni Alhamisi ya tariki 6 mweri Jainana mwaka 2026 nkatho cia mwanya mutegeri wa Weru TV nontubo kwithirwo kigwatania na bautu aja kirimetha yetu ya Nteto ya Weru Thaa Mugwanja jako marietwa ni NELLY wa KITHINJI na tukiambiria na Nteto cietu kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni ati atumiri ba barabara ya Kaguswa Gwita Manyanga bari na kia kuguirirwa ni nyuma ya barabara hiyo kwethirwo ikithondekwa kana kwagirithwa ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni batariritie mathina bethiritwo bagikurukira gwa kagita ga Karaja Nandi ende kagite ne Kanandi bari na gia kuguirirwa bakiuga kuthondekwa kwa barabara ichi gukenja na uguni bobwingi amwe kire biashara na kinyari mikumba kwethirwo bakiumira intobi yao. Mwandiki wetu wa Nteto Makena Mbabu na guturuguriria. Kariba reba tumagira njira ya Kaguswa ni kuthi Manyanga bena gia gukenera nyuma ya kuthondekirwa njira eno bakiuga ni barathinikaga muno bathiete gutaruti bakiumiria irio cia migundani na nkinya kiaritwa baria bakuthi cukuru ria twayagira njira ni eno ntagwa tuthinite muno ingurumera yaturaga kuma tapuni kuyaga gutiathiikaga lakini thaino nkumucokeria nkatho muno no ntubura tutethetie gututindikira njira ya kinyamuro neri ndongi okwe kuri turari kunyamara muno kinyi kuthio tugo ngurumani tukigwijangaga ndimo gwituika tarira na bathi cukuru wina mwana mugongo mutungi uri mugongo na ingurumani ukathio ge ukagira ngurumani ni kwa winkathu nene muno turuthire twawene no tutwite kuthia stare bariuga thaino bakaomba kuruta mawira mao ati kuthinika muno gi antu baria barutaga biashara jia muthanga emunde turi agu twina nguruki atingi thatu bira ciejirite muthanga Kaguswani o muthoma njoke mbwa twere wira twina muntu atura tukwenda stanu ibwa pera kariba Kaguswani ana mono tio wana baithi wira ya kuruma muthanga agu muthoma njoke ntoto thirekiria gwina skundi yaku ngwitiga no gweta ntumirie yonthe kuma gistanu ara yatigirwe ntuthirekirio kinya Manyanga na gwa kinya Manyanga wana mwekurwa mami ogu etwa kurota na muthoma njoke tama guko wetho emundi tukwama bikibiki niko thongera mweji gatojera ku barabara karibu na barabara no ntotikiona kugenda koko wetho twataga kinya roje na thina sub county administrator wa Gatunga Kiriri Fred ni agwetete njira eno kuthondekwa ikanyiberia ntungendo indaja lakini ende ikonyithanyira tabura wona bikibiki no chombe wona kiume kwete mburi na antu bakwete nguku kitambo butikeyera no ntonjera eno tia kurukika muroyo mubweni tia kurukika lakini ende no kuona tuchokere governor nkatho nontu taino no kuringaniria ukaomba ku connect na turi babembarira na phase 2 ikukunura mbarire nge turugure kabisa antu bombe kukinya Manyanga ni oriria ekariba sokeretie ngavana muthomi Njoki nkatho nontu bwa kubaririkana wige tu mkugibwaga muno ndi umwe wa Kaguswani kumucokeria nkatho inene karigara inkatho inene muno tonete njira eno ithongamite ugu na ndi choba nkona takana gakarira gatakuri kuma kwa gina nethi kwa muthomi Njoki ngai na muthari mere arari nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu. Nkuruki ya ana magana jata Nteto kuma community ya njuthini wandi ya Mwangathia ni bombete kwithirwo bakiamukira moritani ajake bibilia na kimonimoni VBS ajaracho thiritwo jakibaitana koni manto mwanya ja utumiri bwa ndawa cia kurebia nda mimba cia mapema na kinyantho ni njega ni maitano jombete kwithirwo jakijukia ntuko ithano na jakirigirwa kurika ntuko ya narua na manto ja mandawa ale pregnancies manto ja maingi jara ja kwa affectiana muno ana va teenage boy child ale ugwatine bune na muno ntibo ba kwa affected sasa na mandawa ya kulebia and drunk and all that ingwitikia program wetu ni the walking in the light of God ndi gutetheria mwana wa boy na boy tutimnya mwana wa kaiji the same nikende omba kugunika na mwana omba kuita na mitre ya Weru akepuka manto ya challenge ile mono ile kwa affectiana betu bato izi nene tura sietu na ntura yetu ya mwana wa kaiji omba kura kinya kanisa rojo akura skulu rojo akura
community ruju gakora bwega sana kumba ko ana betu ali batia kuyabena to kugoro kwa mapema kana kuyabena to na mapema utikia ndo metondo moja aja yotetheria ana betu bokomba ko kuyabena self control dikenda atisi bomba ko kora bwega na tuye mwana nyoka okaiji na wakalia kara bwega ntore kora bwega ruju rwetu rukuagika ura kubatere to baitene na tukwerekera metra yao igachenjia tutekeze kwa twina are pregnancies are marriages na school dropouts achore betu batu motivated sana nontoke ana betu betha ba promise itwe mwana oroka thithia bwega aka support financially mwanka kuraza kuromba gwitane kenda akomba gwitethia bandaye. Due to the escalating and the prevalence rate of HIV/AIDS in our country among young people, the rest of early pregnancies, early marriages, the mental health issues among our children, we have not only done the Bible studies, but we have also prepared our children to face the future with clarity so that they don't fall victims of HIV/AIDS, they don't fall victim of early pregnancies and mental health issues that are coming as a result of social media and many surround factors around there. We have confidence that those children ambao wamekuwa hapa, hata wakitoka hapa, they will not remain the same. They will, based on the principles, the lessons that have been taught to them, to make sound judgments whenever faced with any compromising situation that may perhaps affect their performance in academics and in other aspects of life. Yes, now parents, now that we have taught our children the principles, we want to request you to set boundaries for our children. Engage our children in matters God, because we've taught them here how to pray and the importance of reading the Bible and what God can help them to avoid the temptations that may face them in the future. So we request you parents to read the Bible with your children, to pray with your children, and find intentional time with these children to listen to them, because we told them to be open and share. And now it will be hard for them to share if parents are not finding time for them. We call upon parents to create intentional time to nurture and to mentor our children, so that at the end of it all, we shall have complete children who are able to stand the force of nature. Akari kuma marega ntereshia mekindori ne bashumireitie na gutetanikira bakuga ni wagibu wa stima ntereu bagitariria mathina jaria bagukurukira jario ana bao kuremwa kuthoma thashia goro riria bauma skuru nkuruki bagitariria kinyamo tungata jenda ga stima ja saloon na inyosi batekomba kwithoro bakejona ojore mwandiki wetu wa Nteto Brian Kemathi athuranirite riboti eji Ogia keminio to ida na to ida kiraro ne to kimikara rikuwa rikwithia matirisi nende tuika tukaorera ko mwankare kuma wici athibo yere tu twira mundune gutere twana weru ni akariba kuma marega wadi ya mikindo ritigania basi umerite na matetaja kwa gastima untu bakuga boete kenyamara mono kiriana bao baskuru ya mundune ana beto baeta skuru beta mundune ana bandesku bake yarenge bake ya mundune kuthoma kungwa ithina batu weta kungwa ithina kuriga nyumba tukwarukinya thimo ciorone batu tothoma desku thaio tukiumanja ni mundune lakini wakiwa takuma kathima mwanka kwa we mucie stima tayo yorete njirene egitare twauma kuma obisi tweta mwanka mucie tutawatirwa Nteto yuche stima na stima chumete kuma ndaracha ne mwanka mucie goku batu twanoere ku tu batu ana batiania nyekire rukiongo ya kurire nteona kinyocie weta kwenjwa kwe ntu stima iciorire ende ni rionkuria mweshimiwa re atwakora kianjwiri igana ya kireru yake no katwaeta mwanto ya stima na nande rombare yao kire atongeria bao ito weta weye na ito wetete itarera ya kuma December utakinya ke batwe na ikatwanoga batu mwesimiwa na tokwendete na tokwete kura mwesimiwa otomuthurete kwa roho safi imagine tomwendete na inya muno lakini twemwira manto ya stima ate wikwa otalla kwa we kwina stima lakini wetu tutiona stima na aikirete kwa aikira kinya sigone byankoko simio yetu mporo wa boria twelia na ritho renge ria kiao no ntobatu tori ari tuito kwangamia indana ngende stima ireko batwende wana isika tokuwa atire twemwa twebora nene ba tutona na umbere batire batwende obutone baya
tumenye batu butu getha twina weru bukumurika no ntotiania tena mwana mwongo kana wanda hitokuwa mwachimwa thikire romba rietu twaua tuyana thire ruare lakini urenge tutetha tuna thire tuketha tuna maandamano no ntone twagite maendeleo na ure MP wetu utuchiomerie mwanka nde tuhakikishe tukuonerwa TV na kinya watuika tote kuona tukayukia tuenge kinya riu no ntono we twerekerete utiongi ke reporter Nteto Weru TV kumatikania mbita Brian Kimathi. Na kumania na rugono ruru tukanogo kanini nkomba kwithirwa ngicokera na Nteto Nkuruki ukathiora mitambo. Na kwagarukire utaka kanyakika kathongika gwete green yenange karibuni ala nontu mathaizetirere na Thaa Mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kadiozo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyarekana no na vitamins na minerals teno kwa tukana ni wa nyomba zozo nane Afya plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya plus ntimetingana tembea kwingi nikuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya plus nasho jumoto motu te motu ya Afya plus jogore ndukenerere akwe nagwe Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. cionthe ici na cingũkũ cia mũrijo mwake bahatu igũceng'ana kũũrĩka gwĩkonora na mbeca mũkone ica tũkonwo ũrĩmi kinya ng'ombe rĩruteria rita 35 iria rĩu rĩonthire ng'ombe ĩmwe munyanyokwa tuite magũrũ nkuniene no tuitire magũrũ nkuniene nũkuona ici itena kinya nkũrũkie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega ngũkũ itwĩthe ũgatuĩri tega icui tega pera itũbatũcanũre we tũcanũre nĩtũbu wenda igũkũra kĩrĩ ũrĩmi na mbeca itonye mũbukone jwaku tumĩra Joymax Feeds kĩrĩ ngũkũ ng'ombe ngũrwe na ndĩthia ingĩ cionthe Joymax Feeds kuma gwa Kavagara chaguo la mifugo. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga igochenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia mugeni aremi betu
nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice Mkombozi Fins ituige twekirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio byetu birithitu na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bya ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bya ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio byetu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo bwa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio byetu biri agrovet karandukene cia kwendia irio bya ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nkatho cia mwanya mutegeri ni gwitana mbere kugwatira jamitha yetu ya Nteto cia Weru Thaa Mugwanja na atugitana mbere ni ati mwandiki munene wa nkiama ya NAT kuma kaunti ya Tharaka Nithi Jawe Njeru Mutani nombete kwithirwa akejana mukana kirinek na kuga kethira batumba kwithirwa bakiri arimo baria bama kagaigerio mwaka muthiru bakerigira harimo baba bethirwa bakirungamira magerio mwakene jujuni baugite bo bare arimo ni banogi kwithirwa bagitumirwa ni kiama giki kianek hoja ure mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari hari nacio na njira tariria tutiake nuato we are completely demotivated. Kulingana na mwandiki wa kiama kuthera arimo kia nati twe Njeru Mutani ntere echa Tharaka Nithi ariuga arimo batikenete nontu bakwithirwo mwanka athaino bakurungagimeira akeirio mwanka muthiru mwanka athaino bationete mbeca ciao katuthiite to another exam na yet kiu twaluthire teachers have not been paid, security personnel they are also not been paid, the officers they are not been paid. Kwogu katukuria neki can they fast track in payment of the invigilators and the supervisors. Ende akijietia ukaya kwithirwa nkiama ya anekitire ya mbeca ciao ikaba kigerio kia mwankojo batumire nkiama ya IBC nontu arimo batietegeria kuruta ngui batakurigwa nontu ni magutumistriti next exam ne nolonga mero ne IBC you can even we have even robots who can do it nontu natwi tuthikugwa turirende for it nontu al the level of demotivation kana wetho atugu ne tuende itagwa walipe mbele because there is that provision walipe before we even start the exam so that we have trust in them kogu kadukuga that money soon be paid forthwith without further delay, failure to which we have repercussions and we are completely tired. Mutani aerigara ate na ata mwanka athaino mbeca ni takuigo kinyira arimo nontu kinya budget ni onekanire tengete mbeca cia kuria arimo baba no ndi nekitirekeretie mbeca ino ende bakiurua ibathi na mbere no chirekeria abulempwe. If that one is not done forthwith, they are likely to get the repercussion. They have to be in this exam. No to kera mwalimu, it is willing buyer, willing seller. We will tell them not to force any teacher kulungamirira nonto kama union yetu ga service and justice waruta wila no tweke no liboy kogu the teachers are seriously demotivated na kiuria kuli budget ni troni 9.9 billion ya NEC ka mbecha inu ila yake we thought that money was meant for the payment kogu with a lot of dissatisfaction kuma chuka gamba ngombe betan class Chabari.
Nkatho cia mwanya mutegeri hau nio tukumba kwithira tugikira gatanta nteto ciitu cia Weru Thaa Mugwanja kiri nteto nkuruki ukagwatanira na ndikibeto ba nteto thaa 1:30 na thaa 3:30 ngakwendera muthenya jumwega ngagutiga njarene cia katiba ka Gen Z za kwa maritwa ni Nelly wa KITHINJI.